Françoise Louarn, be cusulier et sa randvro, en man ba breiz, be dilenet. Be dilenet ive ba kramal labourdou ar en man ba penarbed, a be peizantes dreistol, et pat pel amzer, gant Nathan, gant saouglez, en man nepel deus kran, tos deus an FDSEA. A pez nou yerket avechou e penons out bete présidentes a gezel bremañ deus an avdi a gazo agriculture français et développement international beteus betro da vont meur avech da Afrika, da Madagascar, d'ar Malive, peta oa ar pal, penons digas d'ar beizantet ba Afrika, an doareou productivist, on eus bet ni amman ba breiz d'ober bouet digas ar mebeus mod deo. Non, ne oa ket tamm ebet ar menose gant yomp. E oa a pen ken da tout, pas eo bet krouet, eo bet krouet an AFDI, Agriculteur Français et Développement International, pas eus bet ur serror braz e bro Afrika, e bro Sahel, hag a ze, ne on eus merzet e oa a peizantet a oa o vervel gant an naon. Se a oa kouskude iskis a peizantet hag ara produioù dres o vervel gant an naon. Neuze etiom da velout petra war veze duze, mais setu dija daougen bloa de sandraze, quoi. Hag merzet eo bet ur bern traoù d'ar marese a pezio a porkez peizantet duze, no doa ket na en tou, na e oan pepini kolet e bar la fin brous a ze, e oa sonjet an eus e oa pozus evito bez a strolet. A c'est ar pez momon da glas kompren a he ban a bardement ganet pe gwir ramman e breiz a va goude an eil breiz el dreistol on deud a ben da brodui forzig a lez a gig pe adra da vag an dud da d'ober droug dan natur a vechou ive a ron meus kompren petra on eus ni da zigas dan dud-se, petra neus an dud-se da zigas diom ni ive, c'est ar pez momon davel, mais da zigata. Miche rand kaout da zantimant a hent a gwech ou digouet ba Madagascar da skouer. Penaos teus santet an traoù, petra teus gwelet penaos ou be spontet en ar mod ive. Ya, e gwirnez era un drabenag. Pig parleza pa wele an draze ar skinouel, e vez er dirak ar skinouel en e galor vrer. Meg a ze, meus bet ar sentiment da veza en di a bar ar film. A petra oa bar femze. Spontus. Pigur a gweladenn kenta meus bet e Madagascar zo eus ar germen, tan an arif, hag a ze ur bern tud zo a ze bars, me ur spont, tud paour, me paour evel ma morse ijinet, zo ken ma mijelenet leorioù pe gwelet ar skinouel, moi ki ijinet an draze e gwir. E gwirnez moi kolet va, me oa deud da vez a mut. Mais tud paour da la rede peseur tud maraniet, tud o klas bara, tud gant nebeud azour. Tud klan, tud porkez bugale, porkez maouezet, tud namet, tud ur spont tud o vont o ton ne ouzon ket perak, o gwerza daou petri kakaouet stredou ol divalo a peptra. Mais se a oa ker. Hag a var ar mez, hag yon voe gelor an traoù, me meus ra gant ar beizantet hag a sanset o deus bouet da vevan. Ya, e Madagascar, me zo bet e anternoz bro Madagascar, hag e kreiz bro Madagascar, a ze an dud a labour o deus peadra da zebri. Ma neus kere a gwal zarvoud gant ar kriket pe gant vank a eol, pe ne vank a glao pe un dramenag evalse, pe klavejou. Mais ya o deus peadra, pas on distro deus dize, me boa chomet diou sizun, me sonjet merel fe beva a ze, pugur a bel ar fin o deus a pez o ezom, deus ezom un din, amman ni on eus kas muor, me ne kere da taou kaout an draze. Mo deus peadra da vevan neuze ar beizantet petra neus ni d'ober pe da zigas deo. Mais arabadement, gant ar menos, petra an eus da zegas dezo. An diren pre d'etre an dud zo a tao eskemou. Ne ket unan gwen, a zeu da rei penons, da ziskwez penons ober d'un an a efe du, pe ave fe paouror.
a megred izio bedman eo sterebet prederia evel-se, quoi. Neus sterebet. Pugur kejet meut gant ur berntud spereget kenan duze, hag o doaran ober hag ar raen, meus golet tud o labourat e barso o rizier, a ze o lakat maouezet a potret, tud o doa ur preder de oa ben an trao, a oa strolet an un doare gant o ziege, pe an trao zo gant tiegezial, dre tiegez duze, ne ket an draze, me ar pez o poezus, bed a izio, hag a zo an eskem e tre a boblou. Estrem evidon ni paysantet, me sa to sonjet pa vant prezidentez an avdi, e oa an eskem e tre a paysantet diaouank an man, an eskem gant a paysantet vroiouse. Mais hag eo la... Ni an eus kaz an am zeski, da zeski et trezomp. Ya, mais Blamp de B, ben a fin peus saet ar gevredig ese agriculture français, développement international, Blamp de B ou des te var an da chen tetou e c'hoant me meustra digas un dra bennak deo da jikour da vagan penons an dud bar vro var armez hag e ke rive. Ya, me merzet an eus buan tre, a pez a oa poezus sa, e oa e teufen a ben den am maga da genta, den am maga, a da kaout un tammig a ran e kenver ar vuez, evit ar vugale, evit mon ar skol, evit ar egoz bez ar medicine na trovelse. Me buan tre, ni an eus merzet, e oa ur vank a vez a ne oan ket strolet, quoi. An draze, me zo bet souezet gant an draze, e oan aze, barso gerien bihan aze gant nous on ket 16 kanden, la kompe barz pe pem kanden, o unan e kreiz ar brous, e oa poezus evito bez a stumet, me stumet e kenver kompren perag e oan aze, davet petra e zaen, perag e oan paour, ma oa tud a chanj un drabennak, e oan draze da genta. Muor e get ne moa ket da zonjal, penons lakatariz, per mil, pe traovalse, pugur me nous on ket ben draze, me oa ober, vit an ed an man, vit ar zaout e traovalse, me ket vit an doar ese. Petra dal vant drahe sevel syndikajou, kooperativou, vel pesobe d'an man, kant vaso pe kant an ter kant vaso? Ya, sevel stroladou, force pe sortando oa zo ganto. Meg... Ya kooperativ ou ne blij ket deo ba Madagascar, var a ze Blamp de B eta? Non, o deus bet e pa d'or mare Madagascar, mar mare hir a war, o deus bet ur régime gant communistet. Neuze var beli var levezon Russia, ya, en URSS. En URSS a oa d'ar mare se. Neuze en URSS neus tasket ober kooperativ ou duze. Hag e oa ret PA, e oa ret santi, ne bech ket ezo ar gerse. Neuze ne ket ar ger zo peus force penons, e oa pez zo dindan. Hag ni dom sonj, ni on eus gret an draze e Breizh hag e broral, e bro Europa ive, met drestol e Breizh eo bet souezus an draze, ni on eus bet ar jak ar pen kenta a ze a oa... Jeunesse agricole catholique. Catholique. Ya, hag a neus strolet an dut. Me strolet geriadennou, e toez ne bet tiez ferm, strolet e gurnez entran. Hag war l'er eo deut gourvenek, hag an deus buntat an trao roaz pelor betek an dispar, avel ar fin dispar. Un doare dispar an eus gret, me ni oa prest an draze, fin me ne oan ket a zebar, vel just me oa zo... ni oa rivian da marese, me sonjmeuz mat tre koskoude, hag ni oa prest da vez a strolet. Neuze, a gouspen, a pez o ar vezet da marese, bloavezou triugen, ni on eus bet de Gaulle, hag ar ministre Pisani, a ze ar ministre a labourdouar, en eus bet ar menos d'ober ur lezen, loi d'orientation. Hag an loi d'orientation se, zo bet poezus tre evidon, mais ni oa prest da krogre barz. Dres pugur eo am strolet. Hag ur vez strolet gure e sort dija eskem an doare ou an teknik ou d'ober var droa labourdouar, prenan trao a sambles, a viche ludu pe trao a bep seurt. Neus ket moen da ben nahe d'ober ar memeus trao ba dion,
bah, ma vie chez Madagascar, per Mali, hein, l'air moudé d'Ivé, vel peso benamant. Neket ober pepini ara pep bro, pep tut, zo invel o de so histor a pep tra a rank ober evel o de soan. Me a pez a jom koskoude ar memeustra et toez Hollandu da bel ar fin, et o ar menose en am strola, keja hag evret eo en am strola ive. Komz, en am stuma, bez a barek da lakat war an dol, ur actrice evit an amzer da zon, en l'air récis, quoi. Ni on ne se rend Andrasé, ni on la varoute, sais-tu à on ne se rend. À mon gant d'avelout à Rennes, et vid la varoute, sais-tu à on ne se rend. À que chom au Rortos, gant à réseau Aus, à Rennes, ma paysan tête, sais-tu peut avogret ganto, à Manikelawen, à Memstra. Drestol, vous kemeret arandi ganto, maronezon en tomique. Neke Andrasé, et au Belarfin et au lac Atanezo da gompren da Belarfin Andrasé. Et ben ni on eus gret gure, ni on eus gret Andrasé en man. A goude il va juste pep bobl ni on eus gret faziou, sotoniou, merzet on eus distraiarion ba Andrasé, mais intive a raio traoù anekemat, hag dezo da renka. Ah bah oui, tos daougen voa vraiment moudet da rempred gant ar brouiouzé deus Afrika. Penaos teus gwelet an tra o vont varo, pe vargil nous enquête. Ya, meus gwelet an tra o vont waro kouskoude, e wargil ive, puis bromaliz eus ar brezel, neus e pep tra zo... Ce que vous tuez à Kenderel, c'est mais a fait stroland dut juste var la cadent dut da laboura d'assemblée da gag de ractress et Madagascar et au et vesgolet mad Andrasé ne ski a Brezel duzé ne sei que martese vesgolet Tommy Gwalor en dut de ham strolet ni ebreis ni zo var daou l'air et Madagascar hag renvroyoual a fina gambrea labour douaral Broral, a zo var l'air ual, hag ol Madagascar zo goloet evelse. Hag gant ar menoz youse, ni pugur eo int, o deus gelet en em strola, tamm da kaout un den da kemer perz a eus, hag an dense a rank beza dilenet gant ar rezo, gant ar gwerriennal, dilenet beb loa. Gant nem vod meur a pep tra, se zo poezus. Pugur evelse, den e ben erel la varout, ne kerez eve fe aze, e o aze, pugur ebet dilenet gant ar real. Se zo poezus. Se zo poezus, ba brouillou l'air neus ket demokrateles, evel ma zo amman. E pe pler, ya amman ive, hein. Mais duzen, ez eus evel just kalz a demokrateles, neus ket kalz, mais pa vezer de ta ben da kompren Andrasé, hag ar poez a vez roet d'an den a zo dilenet evelse, de sol l'air vihan a goude l'air brassor, hag betek ar pen izio e bro Madagascar o deus krouet ar syndikat an vet sou, hag a zo da live ar vro, hag a zo chilaouet izio gant ar minister, gant minister a labour-douar, hag gant ar gouarnamant. A se zo poezus, pugur o deus kroget d'ober dres lezenou kemer ar gwerien evit e kemer an douar. Hag lezenou vid ar gwerien var a zeblant a zo ondra benag a bouez, pugur e ben fin pesto drôle eo disprizet ar beizantet bar brouiouzé. A padal e ganto ma ve marget ar real. Ya, a peizantet zo alies disprizet gant an ol dut. Mais penaos Me ta. e bro Madagascar eo gwassorget pep tra. E zeus ar memeus ger evit la varout mat d'anetra, tu deb labour, aze, bon a rien, chômeur, et en même guerre. Chek fainéantet, André, zo mat evit ar beizantet. Ya. Et sais-tu, penon, e vez anvet ar gwerien duze bro Madagascar. Ne kereiz, pa meus gozet Andrasé, mais zo bet... Neus gerebit quand il la vaout. Ya. A chikour e peus a ben neuhe an dut da labour d'assemblès, da strolan, d'ober syndicajou, stumant, stumant divar petra. Stuma ar ger zo dagenta eo en am rei fizian senan. Neus eo stuma leadership tud a ben d'ober da vont gant ur actress gret gant e ken sortet
vont da ginig andraze, d'ar préfet, da rener ar vro, da tud poezus evel-se. Ça veut peus pas trop mon FNSEA, bah du on ma benri. Non, arabat beza ata o kaberian trao pugur andra a bel ar fin zo a memeus trao pugur an dud zo a zo tampedam a memeus re ar bet a bez. Mais un den a chom e un an ne zo ket a ben e pa vezer hag evret a panem stumer hag evret hag e ouzer em stumer e goudout war pesort an kemer vezer tok kremvor. A goude, en Inde, pepini a zibab, pep strolat-tud, a zibab e Inde. Neuze, en Inde mad, pe en Inde fal, per les a, yo en Inde mad a fal. Ne o morse que... Ne ket gwen a du pep tra. Non, c'est tu. Chico e peus an dud ma viche ba Madagascar a ger Mali ve, rabat Dijon jal ar Mali, just var davon a semblez da zevel ar syndikat da gaud ar raktres tud e pen ar jeu, a ve dilen et tous pen. Goudeze a fait technikou. Hag eon peus diga se technikou deo an ma ba breiz ve gueule mod penons tout a lance so bet gouder nel brez al bet a fait produit les produit kik viche ke moyen d'ober a memeus tra ba dion Madagascar zo paour matra a fait mouni évident dud mais douar pinvidik so ba dion an amzer memeus tra zo mod evit sevel riz pe trao pe londet memeus bar parkeier. C'est au peadra o deus da zevel labourdouar ken krevi amman en ur mod. Al fe. Et ni gelet beza pugur an douar zo gwellor en Madagascar, bezeus dour a bezeus eol. Nemet e 30 Madagascar a ze eo an dezert a zo gounit hag duze a marement ez eus tud o deus naon duze. Me modal e ur vro pinvidik. Hag met ni nomke deus duze, ni nirel arpa nemet ken. Neuze neket diom da zivizout a pezo deus roan. E o diom da arpa an ezo lavarout setu, a pezo mezo paouez lavarout a ze, a dres pa eus tud a zo stumet hag a zo lider, hag pa zin dilenet gant a real, adu gant a real, e relon mont dres da velout an autorité, evit lavarout, ni on igeron mekanikou, ni on igeron kaout aran, pe o program evit se. Me, an dra kenta o de sezon duze ma vez kemret Madagascar, a zo eve fe surente se kenver an douar. Pugur, man a peus ket douarou, nun ket gouer. Ma nun ket sur douz an douar peus a ze, ma vez o kemeret gant an benag an deiz war l'er, on eus gwelet an draze vo evel se an mango chalive, ne relez ober netra. Neuze beus eus lezen zo tremenet war an draze, war penons don a ben da prena douarou ke kerbern, mais dan e beta un tammik evit kutul ur nezi. Ur goulenn hag a vo droch matrehe, mais sevel ar an ar goulenn memeus tra gannet pe ouzit. Amma goude an elbrez el bed, on eus desket da zevel an atanchou en un doare disaval, penons da zevel mor da skouer, pe evit ar zaoutlez, da produit kalzmuior, bezo broioù vel a Brésil, on eus klasket d'ober an drai, mais 1000 gwech krewar vi pez a reo maman, ba Madagascar, ez eus ur beau blans da vagan. Blanc de ber peus ket kiniget deo, ober un tamm copier-coller deus pez a zo amman, a fet sevel mor, pe sevel lez, pe yer. Non ket an ombro da genta. Eo an dra kentar e dio atav sonjal an draze. Non ket an ombro duze. Mais nirel arpa an dud keus kode, ray an expérience d'omp, ober a pez a reomp a bel ar fin. Nemet ken. An doare eo elesan traoù a ze, an traoù zo bet gret e pa da kolonisation. Ne ket an draze. An dud zo dieup duze. Hag ken barek a force pelec'hal. A pezio, no deus ket ar memeus doare gwarnamant an in ket chalet gant a porkestutse. Mais dezo da ziskouesonnerz. Neus emet un doare da ziskouesonnerz et d'un em stuma da genta. Mais labour an avdi a zo arpa an
une organisation professionnelle en OP, les lavarettes, à Strolat Guerrien, quoi, mais à Stuma leader, sais-tu. À goûter des eaux d'avant, et qu'un verre en technique, et oui, Tara. Pesa chanchament chou memestra fetis, recis, peus gwelet a fait technique, ganto, produit meilleur herbla vu passer. D'asquare, même mad dauler et Madagascar, et je suis une année Kreis bro Madagascar, une année les nerfs bro Madagascar. Vraiment, au de sortstrola envet gant à gouverneur avec en denazo ren à Randvro. A rezé, zo de taben dre a pez meus lavaret aze, da gaout technique courrienne de ce bromagache, un tud de duzé. Also da skoer an ini zo an vet penons a strolat zo kreis bro Madagascar aze zo an vet labdip. Neuze eo ur strolat guerrien, quoi. Hag o deus pevar pepem technique court, renerez evit ober war dro an ol trao. Hag ouspen un ti a bez. Ive evit ober an am vodou, pe setu. Da skoer ez eus un technique court evit ar greun. Pugur pas peus greun, peus à la bourdoux, à la fin. Grain riz, grain riz, ya. Grain riz drestol. Mais il y a grain fao, grain puis on casse à légumage, grain en berne trawal, tomates, en berne trawal et valsé. Puis il y aurait une barrectrée qu'un verre andrasé. Nous avons un technique court à zes des eaux, pénonce aubert, pénonce à bête les semences certifiées. Puis il y a une étude à les a, je ne dois d'Aubert, à Grun, évite fait mad, à Beblois, quoi. Hag, un technique coural, à zo carguette d'Aubert en andro. Nous avons pénons implige louzou kéré, louzou fal, dès ce qui donne du d'andrasé. Mais je suis nanal, zo technique court, voire penons, chikura are yawang d'enem stalia. Da square de ce olor raktres evalse evit enem stalia, evit are yawang evit enem stalia. A sezo sous dressa syndicant kaverar vro aze, a zo de taben d'enem glevout gant ar guanamant et au aran eusbro Europa. Evit stalia tud yawang. A vraiment, et se meurt à rendre. Petra avec gredjus var evit chikura are yawang. Eh ben dress, un temps équivalemment. A pesio, mesoet, pas en d'usé, mais il y a atao quand tu diawant comment, tu de sa syndicat JA en man, figure, besos tu zo, penons, mior var, et je me rendra, et val juste et RJA, mais que, et je s'y vais, en iniso, écart de sa, penons, en stalia. Nous sais, je dois d'Aubert, hag kiniket eo bet andrase d'ar ministère à la bourdouar d'Uzé, hag gansou hag an avdi, setu a pezareomp. Nous eo deus d'agentar edo kaout douarou, redo bezas tumet, et qu'un verre technique à peu près, redo kaout diplôme bihan, naze, a redo kaout ur parion, hag redo kaout a revez roet des eaux un tam aran, une dotation, vel levez roativé d'ar yaouan comment, hag et pas de daupetri blo, no deus ket a resterel en arancé, mais goudé dovlo, et restolon en arancé, en arancé var l'air, puisque je suis en pacat zo bedroet des eaux gant un ministère, et relon stalia une anal. A neuze, c'est-tu, en berntu diawang, evalse, zo bet staliet evalse. Et ben, meur à Randvro et Bro Africa. Et ben, juste, neker me meus doare d'un stalia et guetamment, parce que gret or kraut bras, à peu près, mais evez, et des savettes, alias et remondrasé, et des savettes d'hier, figure, poulet gas, et les lavarettes, à zo mas pontus, à qu'on a dû de cavma d'andrasé. C'est hier, par cahier, Petram, on est barzol lonche. Andau, et réon loche, azé gant raffia, gant bambou, gant et velti ascendu, et anternos. C'est une des de lonche, et vel mazo gant ciment nato. Ah non, ben non, n'écoute que reguer. Nous ayons un drap, elle sait, hag trop drôle, et au serret, et bien, te fait ket
qui est à l'air, mais ar bois, en air. En aéret, puis en aéret, à Toulouse, hag e dont da zebri arrière. Nous avons de guarizi de son drasé, hag e son doare d'arrêt da zebri des eaux, hag arriavant que de desket en drasé à rokenem stalia. Pe nous avons réon gingembre, pe réon riz, pe arvez en douarou à zo ganto, quoi. Mais au douar, 10 saint-vel, eus reoreren, eus antieges. Pigur, redo dezo ive ober, evel o deus roan ariaouan, hag eus orbern, o deus, evel e pepler, o deus roan ober un tomik di saint-vel, arial, Epes mod da skouer. Ben, kenver lakat da skoer ober kompost. A lakat ar kompost war an douarou, penons evet gret, penons implij a semence certifié, lakat bern doariou evel se, quoi, bern ober gwellor evel amant vez gwellaet an teknikou, ben duze vez gretivé, deus ar pez a vez desket, deus a pez o deus desket er skol, pugur deus a pez o an vet de maison familiale duze eve. Vel mazou amant, ba breiz a ba brochal. Ya. An dres a reze e brochal, zo liamet gant reou duze. Ya, mais arreg e pler ezan e Madagascar zo liamet gant ar maison familiale eus bro Bourgogne, megret. Hag e bro Mali, e pler ezan, et dres e voa liamet gant arre eus Breiz. Neuze e voa et ni labour hag evrat ive. A peseur chachamanchou fete sa resisive teus gwelet ba bromali, eus var. E bro Mali o 10 saint-vel an trao, pugur dija e oan strolet. E oan dija strolet. Ne ker meus tut. E bro Madagascar e o tut, a Madagas o tut gentil, tomi bihan a ze, gentil a laouen bez ava an douar, mais en em zigarezon un tomi bez ava an douar direnk an dut. Neuze evel just evit ober un dispar labour-douar ket. E bro Mali ket am ebet anvel. Bro Mali in lor eno. Culture brao a zo ganto, meur a culture, pugur ez eus meur a ouen, a bel fin, bez eus ar Bambara, bez eus drestol a Bambara, are zo, e bro Sénégal zo ive Bambara, Soudan, gochakoz e oa an vet Soudan, hag bez eus Peul, bez eus Touareg, bez eus, oh là là, Salingué, bez eus ar bern doar etud a zo duze, pepini eiez, hag, bez eus historiou ganto, me ke an abek da rizou, me an abek d'an doare d'ober, pugur bez eus tud a zo kantor war desavel zebu, a reoual zo kantor war céréalier. Neuze ne ker meus mod, gant a loenet radio chanchler a tao, gochouzo e toron a culture, a petra, ez eus kudennou ganto, hag arreg islamiste, o deus kemeret dres ar gudennou etre an dud, evit lakat an dud an e piligile. Bon, c'est zo guden politik. Mais, e kenver ar gwerien, a reze zo, e oan, pazon, an abdi zo deus krogadize, e oan dija strolet. Bez e oa dija son Confédération nationale des organisations paysannes, CNOP. E oa dija, ne kerze ket kemense, mais e oa dija. Neuze, me in zo, e zerkuit de san ner, evit mon entraon, kentor. Neuze, me bez e oa. Neuze, ar guden a oa, lakata entraon davant ener ive, quoi. Tam, e oa andraze. E oa kentor andraze en tamik labour abdi. Ep nem melou deus politikerez ar vro, quoi, evel just. Neuze gret eo bet evel se andraze ive, am eus tra e Madagascar a bel ar fin, me o gouzout e oa deja traoener. Hag ero ar vezet mad, ero ar vezet mad. Met duze e bro Mali oa un draal, e oa penons ar runton e kam eus inig e Madagascar, e Madagascar ar meret pa fel de zo lavaout un dra, e savon un emvod, le napotret, a petra, hag e lavaron da peus o deus de lavarout. Ne ker meus tamm ebet ar meus tra. E bro Mali, eo a religion ne ker meus sini, hag ar meret zo adrin, hag ar reiaouan kive.
Neuze arreo de sarguir kemer personne trubenak zo arigoz. Ne met ken arigoz o renarien e pepler. Neuze que RCNOP e oa me meustra, arigoz e pepler. Neuze, me que j'ad meus ieg a lies gant a reiaouank, a me sonjet, me eo a reze, a raoumont warok, evit chanch ar vrodres, evit chanch an trao. Par les ao gant a reiaouank e bichket a rigoz, me zo etouez a rigoz ive, a oad ganin eo a neuze eo a reiaouank, a ra an amzer da zon, a neus nemet tudiaouank duze, keus kozé, nemet tudiaouank. Neuze, on a dit, neus kejet gant tudiaouank duze, hag gure, me zo et meur a vech, komzet ganto, a peu tra, kaset an ezo amman, neuze beutin amman, gant ur statu, quoi, puis gant ket evel are, bon, ma li, ton amman, gant ur statu, neuze, in bet dege meret, un tammik e pepler, en tieson, chom et termil, gant eti gwarien yaouank, amman eve, tabutet o deus, gant a regoz ive de somman, e gurne, se obet un drabenag, e o labouradi ive, o beremskem etre ar poblou, da se. Hag etin a coopérative, Copagri, NMSA, Gopama, un tammik e pepler, it klas kompren. A se zo bet un dra matre, krouet o deus, e voa dija, un dra jia, me da live Bamako. Me ne oa ket un tran. A krouet o deus, trodro segou, ur strolat, hag a re a oa chalet gant draze, indetel barsandol village, a ze evit tapoutud a pep tra, izio, e zeus kousklode mileskanden, yaouank, a zo e barsandraze. A brezel zo duze, bramañ, nous on ket petra roar vezo, me a reze o deus kemeret perz, e mainer kom labourdouar, in barek izio da vont hag inet, kuzul ranvro duze, evit goulenn aran, evit pea l'air evit labourat, evit pea un technikour, evit kaout aran vit ober stumadurioù, setu eo dezo d'ober. Pa jilaouan a he a randout men a fin, a vechou pa jonger ba Afrika pe brouilloir zu, pa jonger ban diouer a vouet evidon dud, e jonger e blam d'an amzer, blam d'an eol, blam d'ar groe, blam d'an diouer a zour, ne keze, pe blam d'an technikou, ne keze, pa jilaouan a randout meus ar sentiment, ne blam d'an... C'est une affaire aux en dud ben ar fin kentor. Et ur gudel a dud. En dud, amman ils ont democateles in no deus ket an draze. Zo ken e bromali ou un vel, un ol Côte d'Ivoire, ne ket... Et te a tao de sa meustra, en dud e ner o deus aran evit pren a bouet, zo ken mat eus bro Europa, pe deus bro Amerika, pe deus bro Asia. Mais a re zo paour, an o deus douarou ebet a zo chomet ker, zo tud porkez tud paour, ni ne relonket e jina an draze, ni zo chalet gant an dud, kouskude, a dresol e broral, dresol e breiz, ne chalet gant a real. Mais duze an dud n'in ket chalet gant a real. Hag penons kas, teteus ar sentiment, il y a un trao varog, me meustra, mais penons kas an trao, e bout evel un trevadour pe colonisateur, dion penons e resté an disparti da ben, e tre ar pez avek redamman, hag a vo moen d'ober me meus mod, mais e breik en telioù deo, pe gur ez eus pouez an istor. Da meuzon j'ai o dies, marteze e reon faziou. Mais sur mat, pe gur, setu, mais nizo et kuit gant evel meus lavaret, gant un doare da zonjal, penons ni gochal, ez on neus laket a la bourdouar e breiz, e oam paour e oam. Tiegezou niverus pontus, a paouras kouskude. Ez on deut a ben tamm a tamm, ep faziou, enfin, gant faziou, ep ober pep tramat, penons, pen ganta, petra zo bet an deklik, setu. Setu, deus an draze, ni on eus em laket adu amman. Setu, ni on eus ive, ni on eus prederiet kal sive. Puis ni zo tud,
ni zo tud, ni zo roi stud, hein, mais il y a encore Guédon, vraiment. Après derrière, il va ben en trausser, puis en ol, de ce qui rit des Jésus, un temps qui peut plaire, la bourdoire. À quel nemet, un syndicat de FDSR, il y a un syndicat dual, et ce qu'on privé. Puis en développement, à zo Hermès de sa politique, et un doire d'aveloutar bed, et en oldu de s'arguire mon ébars. Nous savons qu'un avdi IV, et ce stud à zonge gauchouzo, il tentrao en man à Gizio, un doire di Saint-Vel, mais nous a dû vers un drabenac, dizet à Pengenta. Là, resma dans le développement, dioren a zon doare da vele d'arbed. Donc, doare on eus ni amman e breiz da vele d'arbed, klasket vedre on avdi da ziskweit dans de betan, doare man da vele d'arbed, d'arbeizantet broioze Afrika, mais hiu ez eus doare oual da vele d'arbed, a levezon nou al o ton, pa oe ar broioze trevaden ou roi, e oa ar bouez levezon brohal, levezon ar France, vraiment ez eus levezon nou al o ton deus ar stadou unanet, deus China ive, hag ont eus te santet an doare-ouman d'enim jonjal o ton bar broioze. Santet a gwelet na trahe. Gwelet meus o vont hag o vont var dek pe ubien boa duze, en hiver a Sinaïs o ton. Peseurt mod, penaos eus gwelet an eo. Mais ket tamm ebet evel a broioù de samman evel an man, quoi. Da genta a Sinaïs a klas bouet. Neuze e klas kont douarou. Evit ober bouet, mais il evit kaout ar meto a servich hag a servicho varoaz evit ober ket tan evit ober. Baterioù, il y a Bern Trau, telefon chakot a tout. Il y a téléphone chakot à peu près. Neuze andraze zo un drabenak a zo pouzustri a bedizio. Mais peseurt mod eus gwelet an drahe bar broiouzeit an matam o ton. Vez rebechet kalz a draoù diwar ben an dit gwen fin ar kolonizateur, vez avaret a broral a peu près, mais arrezez zo gwasor. No deus doujan sebet evit an dud duze. Mais doujan sebet. Mais peseurt mod petra eus gwelet tre. Ah, meus gwe e Madagascar, das kom, e Mali ou un bel, mais a re bro Mali a your mur marteze, mais keit a ma vez roet a rand des eaux, et avon. Et Madagascar, ar paysantet, vez ket roet a rand des eaux, vez tolet kut an ezo. Gwelet meus da skwer, ar pors e traon Madagascar, a oa bet gret gant ar c'halawet d'ar mare oan duze ar c'halawet, mais chomet, un vel. Hag neuze petra oa merklet, just. Hag gwelet meus ar Sinaïs, goude blovezioù a blovezioù, o renka ar porz, manakar e oa, hag goude, evit erel fedon ar bili deus bro, ne kepel, deus bro Sina, hag o kemer douarou a drin, 1000 hectares pen redalse, puis aze, ez eus traoù an douar, hag a zo poezus, hag var ore an douar, zo matre evit ober riz, evit ober bern traoù velse. Neuze e kemeran peptra, lakon a re eus ar bro Hermès, Skarza reon ar beizantet a oa var an douar ouze. Skarza. A petra reon gant an douar ouze. Ar gouanamant e la var netra. A petra reon planta hip e planta riz, petra mont trawal. Maïs, riz, hervez penonz e an douar ou tuzo da planta bern traoù. Petra roaz, ya drestol traoù velse, ya, e reon. C'est tam teus gwelet Chinaïs o ton hag o Madagascar, skarza beizantet o prenant douar ou Ya. o seval uzinou ive. O seval uzinou ive, ya. Hag e prenon ive, ar marad a zeg a saran, a ze, evel ar vani da skwer. Izio, ez eus bet kudennoù spontus var ar vani kous degouch ar priz get a rok, puis dres an abek d'andraze. Kemeret eo bet ive ganto. Ya, ar kloud girofle. Bern traoù velse a garo a zeg a saran, se bez ket lezet gant ar paysantet kous koude man a netra. Neuze int a gemer an draze, ar gouanamant e la var netra, puis vez roet a rand da gouanamant, fin da gouanamant. Dan ini a ren, vez roet drageun en e chakot, neuze setu.
evalseo. Hag a porkez tud duze, ben, damzonj ne kevaroas mintin e rin roas an dispar. A se zo spontus, quoi. Red o dezo, eo dezo d'ober. Hein. A petra da jonj dite an drahe a vechoù zo diz da gompren peg rebech zo bet da reven bout trevadenurien a kolonisateur ma teus rand var an douar ouze hag a vechoù zo bet memestra a disfi de zo tan. Mais bremañ te hag a zo gwen pa velez a China so ton pe memeus Qatar ara memeus mod pe tout ar broiouze ara memeus od laerez an douarou. Petra da sentiment dite. Ben, dagenta, izio, evez laket kalz a rebech var an dud gwen. Damzonj eo red pa oueza an draze. An dud gwen, n'ket gwen tout, mais gret o deus lazet o deus tud, gret bet ar kolonisation, fall eo bet evel Spontus ebe ba Madagascar. Lai et tud skarzet an eo divar an helikopter, ban bar mour, tout de lai an eo. An avezout a ran lennet meus kalstrao, an avezout a ran an istor. Spontus ya. Mais se, a pez eus tud a varout, me hag a zo gwen belabar, evel se oa, an istore, amant ez eus betive trovel se, me gwechal eo. A rabat kavaria gwechal, hag izio. Hag izio hag an amzer da zon. Gweste Vraiment nizo gant ar Sinaïs eo an amzer da zon nizo welout. No deus ker gwir ober a pezarion. Setu. A gweste a beizantet ba dion ma viche Madagascar pe Mali da gompren an drahe pa lavarez an drahe deo. Ma lavarez an drahe deo. Me la var ya. La varet meus d'astrolat-tud. Amant er pezman ez eus bet tabutou goch zo. Gant tud ya. Ya. A gwestin da gompren da intan an drahe? Ya. Mais ne komprenon ket, ne ker meus doare da gompren e kember avo. E bromali vel meus la varet zo tud a gredeno. A gredeno. Se ara an diforce a ben ar fin. In surouto, grenon eno, e ouzon deus per eteon, in krain, a ze in don arin a ben daoust ar brezel ar mareman. Fin, me la var daoust ar brezel. Nan ero vezo ket... Pe am eus evel bro Afganistan, ne gredant ket ero ar veste, pe ne ker me meus A koulskoud e ar Mali bremañ zo be skarzet ar skipail gouz, brezel zo bar vro, disfi braz zo deus ar franchichen ive gant ar skipail neve, skarzet ve ar zourdardet a vrochal deus ar vro, petai da sentiment dite pa velez traoù satse. Ba me mezonj, er fin, eo un dra a ziskoaz e ya warok. Me gret betek bremañ, a re rene bromali, a oa taoulaket a ze gant gouanamant brochal. A ze evit ar vechkanta, bon, gret o deus coup d'État a ze, un nei coup d'État, hag ebel ar fin eo goita a ze an militaire, neus kemeret ar galout, an e felt mui dezo, chilaou brochal. Tu zo da zonjal, oh là 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 là, mais tu da zonjal ive, que lout ar voutail an terleud, a zonjal marteze e maino kemer o dieu bidigez. E kenver an dud amant, e kenver an dud gwen, kenver ar gwanamant sbrochal, hag o veva o buez dezo, mais mes zonj er fonz din e an sotoni, mais ur bugel, et on doit d'avoir ça bras quoi. Drôle epez a lavarez, pa lares e main o kemer an dieu bidigez en ur mod. En ur mod, divar a reven, o rouzot a dra an deze, ez eus meustra soudardet Wagner, hag a zo soudardet Bro-Russia, a pa ya Bro-Russia bevech en ur vro ba Afrika, e vedigas er memeus koulz soudardet deus un tu, embregerechou da gemer douarou deus un tual, hag embregerechou mediaou da gas kelou force pegemen var ar rouedajou sokial. C'est ur gwir strategiez avec gant Russia. Bro-Russia ne kemer ket douarou. Et au Brosina. Bro-Russia a ive, pe gwir in dedennet bras gant ar metolour, giz meto rar, kantor giz ma velar e galak, setu dieu bidigez a neke dieu bidigez, quoi.
Ja, mais evitar mare, ne welon ket andraze, pugur, et ze sen doare brudere, sa ze evit lavarout radio paouezak an are gwen. C'est tupera a pen kentam eus lavaret, ni radio diom paouezak da lavarout, e oam kolonizateur, e oam evelse, e oam evelman, ni zon da... non, radio sonja live, ni zo... e oa gwechal andraze, ni zo an dud e zon bremañ, non ket kiriak de sandraze. De sa pezo ar vezet etu nou kepet bloa. Ni zo an dud e ziomp izio. Hag ar rusionet zo an dud e zin izio ive, a golet eo bet. Hag ar sinaïs zo are zo izio. Redo atok golut an amzer da zon. Gure redo gouzout an amzer tremedat, me eo an amzer da zon a gont. E gurnez chalet brazon se tuperak, pa welan a pezo bet savet e bro e sud bro Mali gant a re yaouan, kemeret o deus un doare galoud a bel ar fin, a pen e oa morsero ar vezet a rok, e ben spi am eus ne vo ket torret gant andraze. Martez e ket, martez e ya, mezo iliam ganto, vraiment pe neus ket tud avant d'uze dre internet, ka. Hag malavar an andraze e o pugur e deus andraze s'entend, quoi. Mais an meus. Lakar ez ar gomz var bro Russia, var bro China ive, var levezon nou a penoz ar broioze ba Afrika, un dra benag, ur ger ne kebe klevet a ba oe ar pen kenta ba nabad enman, e ar ger Europa. Agion ni Europeanez non kebe dal en ur mod, pe regentil ive en ur mod. Argan avec se force pegemen gant Europa, gant broioù Europa, hag Europa e unan bebloa da vroioù ar zu, da Afrika, neuze, kaset evit chikour an eo, vi lak an eo da zioren o ekonomi, ez beva gwelo ma gant dud, argan ve se force pegemen, gant Chinaïs ne ve ket gret. Gant Chinaïs eve prestet argan, hag o dize, e rei d'ar broioù-se, rei an argan en dro. Gant Russia me meus mod ne ve ket kaset argan, a pa dal a remans o deuben da laerez an douarou, da laket o c'habandou, var ar broioù-se. Hag yon n'om kebe ni dal pe sod un tamm ba Europa. Ya, ni zo bet ya, dam zonj. Pigur, ni zo veva redio an zaf, kalz esor e ket an dud e Borussia pe Brosina. Ni zo kousket an tammik. Revaget. Ya, a se tuperag e la varan e an amzer da zon redo gwelout, a redo paouezat a gwelout an amzer tremenet, hag me saon o dije keuz e bro Mali de sa pez a roarvez, me a ben dek bloa, de sa pez a roarvezout a ze. Nous on ket petra roarvezout den eben ne war, hein. Mais merzet meus un dra o skoude, pa vez roet a ran d'an dud e a santon ur bern traoù. An argan be roet deo a zo be Pa breng vez roet zen a ran da re a ren. E a santon ur bern traoù, pugur no deus garante sebet a bel ar fin evit a re zo munut. Pe peta dal vant dra hepez a lavarez, re argan zo be roet deo? Pe an argan a oa breng en ur mod? An ran a oa breng, ya. Ya. An argan neus ket chikouret an eo ben ar fin. Ba non. Non, neus ket chikouret an ezo. Pa vez gwelet a kementa da ran a vez roet e bro Mali, deus kom, a baoe a blovezioù milnoran trigen, pler pa deud da vez a dieup, ne ket posib, quoi. Ne ket posib. E Madagascar eo am meustra, ne ket posib. Petra ne ket posib. Ne ket posib, no dije ket de befen ket evel amman. O dije gret dioren bras, quoi. Evel amman. Ne ket posib ne ve fe kor ar vezet andraze. Me miret eo bet, gwelet meus, miret eo bet an aranse ener. Gant un nebetud e pen ar Gant un ro. nebetud. Un nebetud a zo pinvidik, pinvidika, hag a sun ar vro, quoi. Petra dal vant dra he, ret chomazad a rei kemen a voun ideo? Non. Radio, me zonj ep bez alor e non, a labour a avdi, a zo labour, a zo prizius, pugur a zo ir, a zo dies, ne vez ket gwalet,
ne veske gwelet, veske laket trugare da roulen traoù diganin, me peurleza ne veske laket andraze gelaouinou. Pugur esore ober punz hag eus ar gelaouen skeudenn. Me aze labour evit pen bel ar fin, evit chinch ar boblou. A se zo kas diesor hag eo rei kalon dandut den em roulen petra reon aze war an douar da pesor tu ezion. A se zo diastre, quoi. Me ne onemet evelse rel mon war an enmad an dut, quoi. A kouskou ne ket al labour ar goust, ar buian. Ne ket al labour a gos ar mua. Eo tos ne beut a ran. Me reio gwellot da skoer ar strolat tud, bez eus eiz den tud diabank, eus bromali, a zo deut an man, a rok a kudenn a rovit, a deut an man pa de ur mis. Me reio gwellot a pez o deus degaset an dro duze. A petra deus da zigas deom a ben neuze. Energiez. An energiez o deus kavet an man, o deus gwaet an dut diabank an man, o deus pizmiget ive, pizmiget o deus ive. O deus lavaret e labouren bre, ne kemerem ket a war a amzer evit an tiegez hag evit. O deus lavaret ur bern, on deus bet a butou. E trezon pa petra. Duzei an man, war an doare da zonjal, doare da boultan, tud yaouank, gwarian yaouank. Se zo poezus. Hag chanchet eo bet reo deus a din an man, chanchet eo bet an doare da weloutan traoù an man, me duze ive. O deus chanchet an doare da weloutan traoù an red, me are ouen kouscoudeg a la bourre, ne ket kan plijus a bel ar fin ar vuez duze get an man, an dut zo kalet an eig an egile, an man ne ket anvel, bez eus un den eo morse unan, bez an tiegez trodro, unan a gwez eus studu tarpa, duze, ba non, bez goulet an ar stad. Gwelet o deus ar bientro, gwelet o deus ive manifestadigou de stud. An man, gwelet pur e oa bez an ben e gilet jaune, gwelet o deus traoù speredek e oan o deus komprenet ar biant traoù ive. A se zo poezus ive. A Drestol en deus roet kalon de zo da vont warok. Hag eo int a raio o vuez o vro, ne ket ni a raio vro ito, eo int tud diaouank a raio vro duze. A rei an drazez de zo poezus. E zeus unan a zo a oa renerez a rei yaouank a ze, an deus savet, a oa apen deus a rei deus savet penons strolet a rei yaouank duze, an bet Mamadou Sissoko. E ba a pot se, eus kompret ur biant traoù hag e lavare diom, me ne re leske gouzout, e lavare neus ket pel roaz re internet, an energiez ur peus roet diomp. Evit mont warok. Ni on eus, os distret, ni on eus sonjet possible eo. Possible eo. Se zo mat pugur dres a rigos o muor techet da kemer a ran da lakat en o chakot a re yaouank o deus ar vuez, quoi, me ar vuez gant ur ve bras. Laket on eus ar goz forzik war Afrika, puis an veiez mat bremañ ba oe meur a vloaz Madagascar hag ar Mali, me fel den ive laket ar goz war Ukren, hag ar brezel ave ban Ukren dreistol maremañ, hag ar pez ave goulennet bremañ gant Europa, digant ar beizantet amman bar vro, da la rede, produi muioc'h, biskoazh, ugen voaso, tregon voaso, veve goulennet amman penons rebechet d'ar beizantet bout produktivist, dreistol ba Breizh, produi re a draoù, re a vouet, re a gig, re a lez, laket ar parkeier jacher en dro, vi non pas produi re, hag bremañ a rentrefet, goulennet evei penons planta hid buan a buan bar parkeier a gaoa jacher, hag a produi muioc'h, pe gant evo ket mi bouet o tont deus lec'hal. Peta jonj dit pa glevez traoù a seurt sete hag a zo bet ban FNSEA, pat pel amzer mousc'hoar zinarez? Non, me evo produi muioc'h, me ata o gwelloc'h. A se, bremañ, ar gwerien, ne vo ket cheñchet, an tren zo et kuit, vo ket cheñchet an draze.
mais produit mieux un dravat, mais ne kervech kanta vez goulen digan ar gouarian produit mieux, ou de ar brezel IV. Et au bet laket petra superag et eus bet a lezen à l'orientation, et vid laket ar gouarian d'ober muor. Dies e au bet. Puis e voa red teurel de son traou a giskos, ar labou aérien giskos, gant kezek a petra, et voa red ober moderne. Grete au bet petra zo bet gret e kemer an trazeme pa bon er skol e roazon ar skol la Bourdois, et voa desket diom traou, Isio, ariavon à son chevet, eus ober an traoù veste gant pesticide. Il y a pesticides. Ya, ne voa nemetse, evit, e voa rendement. Ur vur, ne voa ket ur vur, e voa, me sofer an dolen eraie. Or karez alse, ar pen, e voa ar bouet, voa red mars, e voa ar pi, a voa apet a voa te hermez. C'est tout. E voa un doar e da zonjal. Goude, bon, kreton eus faziou, mais e voa evalse voa red maga du, voa tikejouk sous des kaout bouet. Hag pignet, un temps migré, pugur e voa, du coup, re a bouet, neus e ar prizio de diskenet, an dud a roune a oa leun o flad, an dud o doa leun o flad, neus e roulen en gwellor, bremañ, vez glagad an dud o redeo, a nebetor, mais gwellor a tao, bremañ e vo muor, mais ken mat. Ja, mais en Argus, nous avons klevet et pas penamzer gant penou braz en FNSA, da square hag a lavare, ba produit a reom forzek pegur e diomni da vaga, ne ket brochal, ne ket Europa, mais ar bet a bez. Andrei zo bet rebechet deo. Agion change dit bremañ, et diomni ba Europa da square, da vaga ar bet a bez. Pa veler e vo dud o vervel gant naon a ben kaout ur raisonnement e valse, arabat sonjal e valse. Pugur e kever petra, e kever an ol madou, izio eo digor ar bet. Ni war ez eus ar marad bedel izio. Se ne zistroim ket war an draze, pugur redio an zav, ar bet zo deut da vezor gariaden. Ne zistroim ket war an draze. Neuze, an ini ar ren ur vro, ar rang lavarout, redio din kaout bouet, mat, evit kereger, et bars mavro. Red din bez assur de son renol de la baron kan razé, hein. Mais René Reis a rang la barout an razé. Mais agio e vo trawar kaout bouet evit ar vro o rouzout e vo an amezeien ma viche penaos Maroc, Liban, Syrie, tro dro d'armour kreiz douarel, o vervel gant naon a ben nemet. Mais non, e o dres e a pez a lavaron. René en evro a rang la barout red din kaout a war a bouet. Met neus ket tud a kaout a war a bouet. Pe vo nebet e bar trao, pe vo re en traoual, mais René bro Maroc da square a rang lavarout ar memeustra penon sober evit kaout a war a bouet, mais e vo loden a vo atao prenet eleral izio daouz a pez a vez la red productiviste a trovelse anterkandregan de sarrière avez prenet eleral trivgendregan de sa les avez prenet eleral eus broral ar mor megret de nemet ar mor vez ket gret. Ar kit bevin, tregant prenet eleral. Hag evelse. Ar frouez, oh là là, mais songe ar frouez. Pe var ugandregan eus ar frouez avez prenet eleral. Neuze, sezo ar marad bedel, mais non ket a dug an raze, fin, mais ren fe beza a dug an raze, a dalek ar mare, e ar memeus mot d'ober an trao. An man, e bar sar staliou, vez kavet da skouer e kaver ar frouez, e kever ar mor ive, deus bro Spagne, deus bro Italia, nizo e bar bro Europa, mais ni on eus 107 ar memeus mot, mais neus ket a doujans et ar mot se, neus ket a doujans gant brouillou al, deus bro Europa, evit ober ar bouet se. A kouskoude, evez koet var ar peizantet breizat a ze, evit lavaroun e keman e neo mors e mad a war. Pa ni e breiz, ni on eus ar bouet gret, ar sura de sar bed. Ja, mais neus ket ken pelzo, degvaso, pemblaso, pe blaso zo ken, e oa to deus ur sar brezal letre tud ale la komp deus bed ar bio, o lar e red produit kalz nebetor, gant muur ar galite, a magan dut en trovar droioù. Drevraz. A tudal tud deus a conventionnel, a galavare red produit muior a gwerza marchelom. Agion
Agion eus ket gounet ben ar fin a red eus an tu konventionnel, pa veler hiu, penaos Non. evo Un im da rabat vag an lakat, filmé, ne relanke lakat ar bio a enep ar konventionnel, ne stere bet. Pugur, ar konventionnel, o deus tapet gant ar bio, ur bern klask, expérimentation. Fiant pren, quoi. Il y a, ni on est, j'ai ket gret modal. Indo de speet an draze gant o gwenek de zo. Neuze izio erer la bourdoire a zo o torel ple de son ultrausé. Conventionnel izio ne davket lakat force pegemen a pesticide. Ne sterebet an draze ar gouer neus e o red lakat da trai e tifer, ne la coquette force pegemen a force petra dre pijadur. Non. Et red jedi arabe e bars ne am pen aze, petra e o red ober, a petra rabat, evite da genta e renesve et renesve aran et renesve buez modal ne o mugouer. Hag neuze neus ket tud a lakatan nei na epegile. Pa lavare ar bio, ar eo produit nemet ken e o droch ive. Ar bet zo digor. Neus terebet lavarot an draze. Neus terebet. Hag e wel ar mad izio, ne bet ar roat, neus terebet. E bar spatra vez gret an draze. Pe neuze nira ar zout o dror vro, an ive an draze. Men na poket a bon da kafe pa mai. Neuze... Nous on Nagor chez Coranges. Ne sterebet la va autant drasé. Apes, mais apes o grevis en altrausé et au apes o grevis quoi et ves laket a paysante gante pioche et dress et kichen a paysante bras et bro Brésil là pe bro America, pre bro Ukraine dress gant tractoriou Theos Pontus. Ze sont drabena ne yaket, ni les eaux daou quoi. Ni les eaux chomet et braise quand un agriculteur avait la varette, une agriculture familiale. Une agriculture familiale, zo en douarou, ar benvek evit donaben d'ober et tiferm, a zo dans nini, a zo Robert Vardro. Evit ar mare et o evelse. Gant ar spi et pas d'eau, mais ne ket sûr et pas de fait. Marteze a ben degblo e vo kalsmior evel bro Ukraine e vo pe bro a retrer, bro Pologne, bro Roumanie, pe bro Brasil. E bro Pologne golet meus er vroiouse no deus kudenou bet e kamer an draze o deus gret o ties form var apes avoir a kolkoz a rok neus e damarese dans ar communistet an dud atee da la bourrate bars ben de hag e vant pet e vant salarié e vant pet. Vraiment, et de sandrasé, les irinquettes en ezo. Puis une bête bois de sandrasé à boé, trirumat, pardon. Hag met a peso grevus et au et de skul en ebet ken ebet evit ober golet meus sandrasé un tifam gant 30.000 saoudles. Gant anti evit ober al lez ar yaourt a peu près kichen hag entual a lasti. Hag kamonion bras pontus ive a parkeier bras pontus. Et on avait dar kolkoz. Et on avait dar kolkoz. Ni on a skerm mes histor. En histor et boral zo a propriété privée. Ni on evet golet ne met en du de al lotissement eker, pépinier de son ekaote di hag et tamli ostrodro. Et on drasé on speret diom non morsebet communiste. C'est tuperak ani ur gouer et bien de se rendre caoté d'achen des ans à gober apes de se rendre varnan. Tu perras que au dia change traou et puis que une usine benad et un embregeres et ze rener. Avoir et là-bas da rener m'avoir été au change de bercer aga arrêt à la bourre évitant à change. Puis une rediette modal et on hermès. Mais on ment et je se pépidise au rener mais pas bon on est pas d'activation mais voir rener ça. Aga rien doit qu'être à la baroudine apes moi d'auber mais bouillé apes moi d'auber. Argarias doavel. Tu vois, les deux sont des forces brastrées à tes barres. À Françoise Hollande, juste voir Raymond Motostad dar fin ar penat kozman. La kazo bet ar goz ar meur a dra me mestra ge velo mod ar bet o chanch buen ken a bawe tribloa. Da zigant a gant ar c'hovid. Quand on a revid amman neus ket bet diouer a vouet amman ba Europa neus bet bouet me mestra da zibi. Peznek e gwir ba broioù ar zu l'er ma zo bet
kaz ne betor a vouet, pegur eoa ne betor a louzeyer o tont gant ar bagou, ne betor a pe adra da vaga, penons a lonet o tont a chetal o tont gant ar bagou ket ne beut, pegur eoa be prenetive douarou gant China, mais gant Qatar, gant ar brouillou arabe ive vi bout sur da gaout bouet evit obro, se zo neve barjeu, setu ar c'hovit neus chinchet forzi gadraou, bremañ ar brezel ban Ukraine zo chinch forzi gadraou ive bar bet o ton, an eke evit ar bloazeu, evit ar pem dek ugen vo o ton. Penons, evit echu, penons e veleste ar bedma o chinch. Radio er broioù Afrika a broioù enfin zo paoura ko skoude radio d'ar gouvernementou kompren e ore diora ar gouerien a zo en vro duze no evit ober mur a bouet evit ar vro evit an dut duze c'est zo sur puis te zo pa oez lavarout neus ket bet a bigi a war a bigi evit kas bouet ok bigi evit kas bouet de an zo sive à peu près mais et au déso d'Aubert a pervu quoi koskoude. En man, ma on eus bet boué des pas d'arovit et bro pas la fin broral les pepler et au pugur et on strolet ar gouerien et coopérative. Hag a reze a zo chomet da labourat da ouz a peptra hag e kenver eus ive super penons stalouvra a evit kas ar bouet ni zo strolet. Ma da fall, mais nizo strolet. Hag radio an zaf, e ben e hor chans, e o better chans, mar war vez un dra bennak, e hor chans an draze. Bez a strolet evel se. Quand ur gwan amant gouskoudeg, pe fe un an evel zo amant, pe un an disavel, hein, ne ket un tu politikel, mais peur les a, ar gwan amant, ni on eus bet chans, en deus lavaret, ruizo Robert Bouet da ze, ruizo gouerien, ruizo nous on ket et ainsi qu'à Saint-Paul et vraiment comme à Penarbed ruizo et Saveol ruizo et penonce Eureden pe coopérative de Daniel ruizo 300 milliards bouet Radio Kenderel à Radio Cas à ruizo Ti Leclerc à peu près Radio Kenderel et vite le fait maguette en dut puis modal nous on penonce fait grette puis braotré et caout marajou avec bien juste er guerrier de nous, une tombe qui peut plaire, c'est au bras au plus juste mon d'après-na. Et les gumaches, c'est quand nous sommes à Patra, Baramara, au plus juste Pontus. Mais Nirelke, Magan Oldut, Redo Gouzoutondra, ne mettent leur chiffre. Ezonzo, Ugen Mil, Tonen à Bouet Bende, et vid Maga Paris. Ne zéneke à. Pour du temps, bien erreur, nazé, à zo amen au Bérandraté. Redo m'avait fait Strolet. Et au Bende, Ugen Mil Tonen. Redo m'avait fait Orvro, et au Ndra avait une armée. Redo Kaut une armée, c'est au sûr, mais difen et vro. Mais Redo Kautivé, Redo m'avait fait Orvro, il avait Strolet et qu'un verre arbouet. A gazé, ni on ne dit son jet en drasé pendamen, nazé. A ré, au de ce digoret, en train, nazé, tolet en aide, pas créden et ou un maïs ou spen. C'est zo, une torfette, en dut se a rangfé beza, en toulbar. Disonjet an drahe, a ben fin deux d'argent, en dro, bu en avar, hag en drare kriz avar, imzo paysantet evit bouetan. Et c'est tu. Pavé clinvet, pavé brezel, bras oken, imvo ato paysantet evit penons margandud, rei bouetandud, a red kaut doujans aux autos. Ya, et au Andrazé à paysan. A radio dans Nolbroyou et au Red Son Andrazé à Guanamon, à Rancobert, Péadra, vid Maga Ovro, Evelse. Mais, au moment, me sklevet, mais au bêta que je renvo, mais me sklevet, nous ont fait pégoche, la caranon de Zinervi, au Lavarout et au Labourdouar, nei produit, zon endro. Donc, ma verzes. Mais c'est à wa, d'armaré, nionois, Petra, à force pégemen d'Azébri. À Varoas, n'est qu'est sûr et fait évalser, à ni songeau, mais pénon son ne songeait en drasé.